Evo, pošto smo u prošlom videu dobili komentar da se provozamo malo tramvajem, idete s nama do katedrale, do naše prve današnje postaje tramvaje. Evo je konačno ulazi u tramvaj. Sad smo sjeli, idemo. Poput Evo karte. cijena jednoj karte €1,46, a vozite se pola sata prvom gradskom domom. Hvala. Gavio je spala. Čimo Gavio ćete spala? Da. Danas je baš sunčan dan. Baš je predivno. Ja ću sad već. Ja ću sad već. A ja budem trajno 8 sati. Ivane, jesi se ti prije vozio osječkim tramvajem? Gdje sam? Koliko puta? Pa više puta sam. Evo sad smo izašli iz tramvaja, vozili smo se nekih 3 ili 4 stanice, možda nekih 5 minuta i sad idemo prema katedrali, skoro smo stigli, evo ispred je. Nije puno udaljeno od nas, a danas je baš sunčan dan. Šta kažeš? Pa evo, baš lijepo, malo ćemo vam posnimiti osječku katedralu i ispričati par informacija, meni je ona baš predivna. Da, evo približavamo se katedrali. Evo nas tu ispred sada katedrale, pa će nam sad Lucija dati par informacija u vezi katedrale, pa da je čujemo. Kao prvo, osječka konkatedrala. Konkatedrala zato što je druga stolnica Đakovačko-osječke nadbiskupije, a prva stolnica je prekrasna katedrala u Đakovu. Ako želite da vas provedemo Đakovom i posjetimo Đakovo, pišite nam dole u komentare. Osim toga, ova prekrasna katedrala sagrađena je krajem 19. stoljeća u neogotičkom stilu. Inače, Osječka katedrala je treća najveća crkva u Republici Hrvatskoj, a jedine od nje su veće Đakovačka katedrala i Zagrebačka katedrala u Hrvatskoj. Da. Trenutno se rade neki radovi, pa nije u punom najboljem izdanju za fotke i to, ali i dalje vidite kako je prekrasna i cigle su baš izražajne. I dosta ima ovako starijih ljudi koji sjede vani i uživaju ovdje ispred katedrale po klupama. Golubčiću. Evo ovdje ispred ove fontane imate i ove golubove. Jedu hranu.
Evo nas na trgu Ante Starčevića, odmah kod Osječke konkatedrale. Tu vidite ovaj kip ljudi i fontanu, a sa ove strane ima kip oca domovine Ante Starčevića koji ovdje lege u Osijeku humoristično nazivaju reper ili ajmo se naći kod refera. Hoćemo baciti zid da vidimo kako će biti. A i sad ima ovdje i knjižara pa idemo pogledati. Kao neki sajam knjiga. Inače ne volim čitati knjige. Tako pohvalno. Volim više audio knjige. Koja ti je najdraža knjiga? Sjena vjetra. Ali imam jedan primjerak, ne tražim. Ima svakakvih knjiga i za djecu. Jel ima na onaj Tom i Jerry? Pa ima vjerovatno, sam ne vidim nigdje. Tom i Jerry i Frozen. Eno Mickey Mouse. To je tvoja knjiga. Evo, moja slika. Gdje si izabrala jednu knjigu? Našla sam Frozen. Totalno za Leonu. Jel da? Baš neću. Da. Ima i lijepih ovih, vidi, priča za 100 godina, od njevi snova i vidi ono možda mati. Ako Matija voli čitati, Leona voli. Baš je slatko. Ali ima i ovaj. Daj da vidim to od Frozena. Sutra je novi dan. Da, ima više priča. Čekaj. Ima Snježno kraljevstvo, Kršilo, Medvjedić, Vini Kuh, Dvorca i Gusarska vila. Ovo je baš dobro. Oba dve koje vam fale za kolektorice. Znači jedna knjiga je 4 eura, ako uzmete 3 onda je 10 eura. Što je okej cijena. Ma nisu knjiga. Dobar dan. Ovo je preslatka. Gle za Matiju, Miki upoznaje Plutona. Sad, jer je sunčan dan, idemo u Čeče slasičarnicu pa ćemo uzeti sladoled. Mislim, ja ću uzeti sladoled, ali šta ćeš ti? Mislim da ću ja ipak samo kavu jer mi malo hvata prehladica. Tako da ne smijem, ali imaju i super kavu i baš fine deserte. Pa sad idemo prema tamo. Dole se spuštamo, dole ispod promenada. To smo vam snimili u prošlom videu, tako da ako želite možete pogledati. Tu lijevo je i slasičarnica. A ovdje imate Petar Pana slasičarnicu. A mi idemo samo u drugu. Većina ljudi koji su odavde će vjerovatno ići u Petar Pan, ali vam preferira Čeče pa ćemo danas tamo. Da. Nekako mi ljepši tamo. Pa ja iskreno volim dosta njihov sladoled i prije kad sam bila mala sa svojima, mi bi uvijek išli u Petar Pan. Meni je kad idemo u Osijeka uvijek asocijacija na to da idemo u Petar Pan, ali evo. Moram priznat da ima Čeče puno bolju kavu. Sam da se ne ureknem sad. Ja ne pijem kavu, tako da ne znam. A dobro, ali ti si rekao da hoćeš zbog sladoleda tamo. Da.
Stali smo na kavicu i slaju. Moja obična kava s mlijekom. Nema neki latte art poseban, ali fine. Još si Ja sam uzeo sebe 2 kugle od čokolade i sladoleda. Inače, jer ne pijem kavu, tako da dosta mi je ovaj sladoled. kakav stvar. Pa okej, dobar okus. Sada, meni svaki čokolade i sladoled dobar, tako da. Nisam izbježiti toga. Da. Volim svaki sladoled, ali od čokolade. Tebe je lako da mi veri. Pa ćemo sad, kad ovdje pojedemo sladoled, idemo prema zoološkom vrtu, pa ćemo tamo onda snimiti ostalo sve. 7 Je, osamaračen. Može. Ona ti htio samo raditi. Hvala, ugodan. Hvala, doviđenja. Koliko si platio? Evo, 2 sladoledeva karata smo sad doveli jeli i pili, znači 6,40 €. Pa to i nije puno s obzirom da smo na najljepšem mjestu. I sad idemo prema zoološkom. Prvo idemo se voziti ovim kompom i idemo prema zoološkom. Da nas prebaci na drugu stranu Drave. I onda malo da obiđemo drugu stranu promenade. Evo nas ispred crkve Svetog Roka, pa nam još malo vremena treba da stignemo do kompa. Da, još samo 5 minuta do južne strane da se ukrcamo na kompu do zoološkog. Da. Danas je baš sunčan dan. Predivno. Dosta ljudi hoda po ovim parkovima, igra se. Jel idemo još ravno? Idemo još ravno pa ćemo se spustiti do kompa. Ravnica. Ravnica. Koliko sati ovo zvoni? 3:40. A kad nam je kad kreće ovaj trend? Pa u 4 mislim da kreće odavde, a s druge strane u 4:30. Ili sam fulala i u 4:30 kreće, a s ove strane. Znači, jednom ide na okruglo, a jednom ide na i po s jedne strane. I sad nisam baš skroz sigurna, ne sjećam se, bila sam baš dosta mala kad sam išla tom kompom, ali eto, nadam se da nećemo fulati. Ako ne, malo ćemo prošetati još. Kod komba, Mislim da sam pogodila vrijeme to je ovo dole. Ulazimo na taj brod. na splav. Sad ćemo dolni stepence sići. Valjda ima mjesta. Tu ima dosta ljudi. Da snimi red plovidbe da zapamtim. Aha. Polazak znači, koliko je sad sati? 3:44. Znači u 4 polazimo. I ovo je za povratak. Ajmo zauzeti mjesto. Idemo sad zauzeti mjesta. Silazimo. Pa viže ima dosta ljudi dole. Pa ima, da. Pa zato što je lijep dan. Da, i 1. maj je. Da, i to sad svi slavi. Ulazimo u kombo. Aj stavi kapulec. Di ćemo? Evo sad smo sjeli. Iza nas je rizovod. Iza. Ima nekakva ti prva vožnja kompom. Ok, možda sporo. Što se kreće. Imamo 1 sat i pola. A dobro, ali nema buke i besplatno. I više je zbog doživljaja.
Evo nas na drugoj strani, stigli smo. Samo polako, samo polako. Koliko su se vozili? 10 minuta? 8 minuta. 8 minuta je. Najsporija vožnja ikad. A ne idemo gliserom nego kolom. Da. Sad je baš vruće. Ajde, penj se. A penju se ono. U kojem je to smjeru? Jel? Što kažeš? U kojem je to smjeru? Dole. Dole. Pa bili smo prošli vikend tu u Riverside Ballroomu na vjenčanju. Znam to, ne govorimo je zoo. A još naprijed. Idemo do kraja promenade, ali na drugoj strani. Da. Došli smo i vam strane. Evo stigli smo ispred zoološkog vrta. A odmah kraj tog zoološkog imate i hotel zoo. Sad je trenutno tam neka svadba, tamo smo prošli. Ovo je ulaz ispred. Šta kažeš? Evo je da čekam da idemo u zoološki. Da kupimo kartu. Samo što čekamo u redu jer ima dosta ljudi. Pa zato što su sad došli skupo, Da. pa Ovo uđemo za jedno 5 minuta. Evo puštaju nas. Ili vjerojatno možda pustiti neki svot ljudi pa ćemo da ostali. Je, evo sad zatvara pa ćemo da i ostali pustiti. samo moramo platiti ulaznicu, možda i Koliko su ulaznice, ne znaš? ne znam na pamet. Ja znam da imaju studentski popust. Evo ovdje imate cijene ovih ulaznica. Piše vam. Za djecu, za studente. Svi radno vrijeme. A radno vrijeme evo isto piše. I osobe, jel? Da, jedna studentska jedna omče. Da, okej. Znači studentska je 5 eura, a za normalne osobe 6 eura. Normalno. Za odrasle, mislim. Što se vam nenormalno. Evo, zoološki organizira i javno hranjenje životinja. Subotom u 11 lav ili tigar, čimpanze u 3 sata, u 3,5 žirafe, u 4 magarčiće i te domaće životinje, a nedjeljom fosu u 11, čimpanzu u 3, žirafu u 3,5 i opet domaće životinje u 4. Baš divna stvar za ovako iskustvo bliže životinjama, jer dosta životinja kad dođete ili spava ili su u staništu, morate malo se strpiti s njima i ne smijete ih hraniti ni gurati baš prste u njihove nastavno. I onako malo izgledaju kao da su na nekim sedativima. Malo su dosta smireni i opušteni. S obzirom koliko ih dosta ljudi gleda. A navikli su ivo. Da. Ali baš je prekrasno gledat, pogotovo kad zalazi sunce. Ovaj zoološki vrt vrtite se samo u krug, da ga obiđete skroz. Uvijek mislite da ste tu bili, a na kraju niste. Da, jako slično izgledaju svi dijelovi, sve puno biljaka. Da pričuvaj mi ovo. Da vidim što ima ovdje dole. Previše, ništa. Ivo, jel vidiš ti di su?
Pa ne vidim ništa. A eno ih, a ja sam baš slijepa, moram promijeniti dioptriju. I to su slatki, ali ko kipovi. Presmiješni su. Iako ovdje se baš, na te čuđenji sam ušla, ovdje se baš ima dosta ovako interaktivnih stvari za djecu gdje ulaze kao na primjer kod lavova, autići i tako te neke stvari. Ivo, isto ti. Ivo. To si ti. Jel dolaziš? Što? Hajde uđi. Udar ću glavu na stol. Ne vidiš što su slatki. Pa ne vidi se. Pa vidiš i gore. Pa vidim ja, ali ne vidi se na kameru. Pa ja kad sam ušla govorim, gdje je životinja? Nisam iskontala šta je. Je li izgleda veliko? Kao kon katedrala. Jelene. Baš sladak. Evo imamo mali jelenčić iz Crne. Možda se slabo vidi jer se evo ga dolazi. Dođi. Dođi. Baš se... Evo je tu. Nam još naprijed. Ja čekam vidjeti lava, ja volim lavove. To sve jeleni aksis. Eno zebre. Evo što je ovo. Eno poni. O, što si tužan? Zašto je stao? Ne mogu ga dotaknuti. Zašto je tužan? Ne znam. Tužan je? Pa ne znam zašto je tužan. Usamljen. Da imamo onog drugog. Ovaj drugi isto stoji. Ovaj jede. Ovaj crni jede. Šta jedeš? Jedi. Pazi. Jel ti se okrenuo? Boni. To je poni. Ne, ujest ćete. Neće dobar. Evo ide i ovaj drugi. Evo ovo ispred je domaći jak. Vidi flamingo se. Ivo. Gle flamingo se preslatki. Kao da si na rubi. Baš ih je puno. Ali ne možeš nikako maziti kad ne Da, malo tužno. Šta je moj? Emu. Ne znam. Velika ptica. Baš ih ima dosta. I aktivne su. Evo vam dalje. Ajmo. Ptica. Papagaj. Raga se ljubi se svađaju. A gled doli, kao hrčak ono. Što to zamorci, čas se to zove, ne? Jesu da. Je.
Merkati koliko god izgledaju slatko, baš nama je nametljivo, imaju stalno upozorenje da grizu, tako da podalje prstiće od ovog dosta otvorenog dijela. Štakora. Vidjela sam ja kad je proletio, ali nisam ga uspjela snimiti kad su brzi. Ne znam, koji je tebi omiljeni dio zoološkog Ivo? Tamo gdje su one ratničke životinje. Da, pa evo to sad se približavamo njima. Ja najviše volim vidjeti lava i majmune. Doduše lav samo izgleda zastrašujuće, nije nešto previše da on inače komunicira s ljudima. Gdje je lemur? Ja ga ne volim. Ali majmuni su zato baš dosta interaktivni i snimila sam bila baš i kako jedu i presmiješni su mi. Oni su baš uživljeni. Da. I reagiraju ovako kad vide goste, pogotovo kad vide mame sa kolicima i djecom. Nandu. Pa ovo vidim, eno Nandu u pozadnje, ovo su alpake. Alpaka. Alpaka voli Jackie Chan. Fun fact. Gledao sam film o tome, a on voli alpake. Genijalno. Vidi ga. Evo vam ovo ti bliže. Interesno. Ispod zlatom. Ti isto izgledaš kada voliš čoknit. Sad kad ti prst. Ne, on će poljubiti kameru i gledati. Jun. Tamo zatvoreno. Pa idemo svakako ovamo, gdje su lavovi i tigar i on. Žuti gibon, pa ne vidim gdje je. Žuti. Evo sakrio se u žutu ruku. Pa, da, imaju kao što vidite iza tamo rupe kao nastambe unutarnje koje ne vidimo mi, pa se znaju tako. Evo čimpanza, nema ni njega. A oni se tamo. Ima grčka mrtva. Otišli su na nastambe. Evo, malo smo se zanjali dok su radili krug i htjeli i ogladnili. Ja ću ne govorim kao moram se raditi po kokice, kokica nema. Zatvorili dok smo mi obišli. Da. A dobro, ali draže mi je da razgledam negdje da nema kokice. Evo hijena. O, ona je opasna. Liže se samo. Nemoj ometat. Voli da skače, on voli skačati. Da, sigurno. Voli napast. Ne. To sam gledao film o Jackie Chana kad se napale hijene. Joj, eno majmuni tamo budu. Jel smo došli do tu? Malo smo se izokrenuli. Ali veliko je baš. Veliko je i dosta prostrano. Da. Mislim, ni ne očekujete na prvu. Pokažem pizza. Da, pizza majstor, znači ovdje imate mogućnost uzeti picu koju vam radi aparat, zove se Let's Pizza i tu vam od brašna napravi tijesto, umak i nadjeve sami odaberete. Evo, ako ćete sa panceton onda je 5 eura, šunka isto 5, margarita 5, papero sa ovim peperončima 5. Pa nije skupo, ali isto, piše gotovo za 3 minuta, ali ja se ne usudim probati, hoćeš ti probati? Ovdje isto imate ove za kavu i ostalo ako želite. Hoćeš ti probati, ili se usudiš probati picu iz aparata? Nisam gladan. Presto mi glaka. Da.
Pa meni ne izgleda baš primamljivo to. Zašto? Ali to bi mogli uzeti jedan Philips. Da, ima uvijek ovo za slatkiše, Kinder Bueno, Smoky, te grickalice ako želite. Ajmo, 35. 35. 1 euro. Aha, moram cash. Jel ne prima karticu? Ne. Pa ne vidim, vidim da Ne ima da. cash. Ma samo za cash. Aha, zato imaju proteini vodu. Da. Uzmi 2 Smokija. Neću čekati. A ne mogu 2 uopće da. Evo, baš 2 eura riskirat ću. Ajde. Kada su to? Pobaci. Pa vratilo mi ga je samo. Pa stavi za broj. Ne. Da imaš 1 euro. Pa imam sigurno. Da vidim. Da prvo sad izaberi broj. Pa jesam. Da. No change. Koji je ovo broj? 35? No change! Ne. Samo ne radi. Da prvo je ovaj vam. Pa je to. No. 11. 11. Out Out of four. Da. A, Ništa. Da prvo je nešto drugo. a neću niš drugo. Da meni ovaj Twix. Da vidim. 20. 1,5. Stavi. Ne. Da stisnem broj pa slovo C. Pa jesam i to. A Neću. mislim da C je clear. Da stisnem onda E. Neću. Možda smo preglupi za ovaj aparat. Ne. Neće da prihvati. Pa neću prihvatiti. Ajmo dalje. Ništa. Ajde. Ne dam da potrošim novac. Ništa od Smokija. Ne ima, ne radi. Možda ne radi pred kraj smjeni pa zato. Ajde, ćemo sad. Pa idemo kod majmunčića. Evo ga. Majmunska posta. Evo ga tu. Di si? Gledaj u kameru. Majmuna. Mahne. Di si? Zov ga vam. Dođi! Neće. Dođi! Evo 2 majmunčića. Dođi tamo! Ne volim. Meno vidi se ostavu. Evo gor. Bijeli. Bijeli. Malo ide da ne jede. Gdje su se svi razili? Eno gore. Ma to je nešto drugo. Evo gor onaj. Sad sam stižio. Ne vidi se. Ima ih 3-4. Što je ovo? Vidi ovaj bijeli gore, vidi. Što je to? Ne znam.
Je li to bin? Dobro. To je možda bin. Majmo dalje. Otišli si spavat. Evo ga. Majmune. Majmune. Dođi. Bježi ti. A vidi je nek tamo. Baš je nije. Ajmo dalje. To onaj veliki. Da. On kad prolazi iz te dvije nastambe. Kuda stampedo bizona. Što je ovo? Ne znam, ovo je. Dikobraz. Da, dikobraz. Ali mislim da je on tu unutra. Ma svi otišli spavat. A unutra ovdje. Pa, Kako god ti paše, evo ga. može. Meno miš. A njima tu raju. Da, Miševi žive sa svima. Da, svugdje su na stanje. Invazija. Ne treba ih uzgajati, znači sa svima njima. Što je ovdje, to je ovdje onaj mali. Nisam. Gdje je? Ris. A ris je gore, ovo je... Onaj... Eno ga, onaj mali. Ali je daleko. A on je isto aktivan bio dosta. Evo drugi, a ima i dvoje. Serval. Evo ga. Serval. Vidi. Ha. Što je bijesan. Da. Kada Nije ga raspoložen za kameru. pa kaže sigurno da smo ljudi naporni cijeli dan. Ima i to, da. Njemu je kraj radnog vremena. Kaže opet ove budale kruže u krug i gledaju nas. A ovo je sad afrički dio, ovo je sad zanimljivo. Da. Eno šta je ono? Šta je ovo? Ajme. Kak se zove majka? Ne znam, nisam čitao što je. Keti, ovdje smo preskočili. Šta je tu? Kako je pisalo tam za ovu životinju što si ti gledao u staklu? Nikad čula nisam. Nešto na F. Nisam ja čitao. Tamo je bila, ali je druga unutra. Vidiš, evo ovdje. Imaju svugdje po dvije. Jes pročitala? Kako se zove? Fosa. A fosa? Fosa, crna fosa. Leopard može skočiti do 3 metra u zrak. Kaže, leopard može skočiti skoro 3 metra u zrak, zbog toga lako doseže visoke grane na kojima često skriva svoju plijenu. Čuj, može se ti skočiti visoko poput leoparda, pa nismo majmunj. Ajde. Nema šanse. Koji se nalazi jedno ili više tamo. Ima li da? Leopard, gdje si? A otišu unutra svi. Da. Piše, možeš li ga pronaći? Ne mogu ga pronaći. Da. Kako se uklopio? Ne vidim. Stopio sam sa prirodom. Eno ovaj. Lav. Lavice. Ma lav otišao spavat. Afrički lav. Ajmo sad uđu u ovaj kombi. Kao da smo negdje u Africi. Možeš stati. Mogu, ali ko će izaći da onda Ivane? Kao uđete u kombi tu i onaj kao da se vozite tamo u Africi. Baš hvala. A evo ga, leži ovdje. Evo ga. Evo ga. Lav. Je li ovdje onaj? Tigar, ja mislim. Eno ga tam, eno ga.
Je li on sibirski ili nije? Jesu. Je sibirski, ti ga. Evo ga. Vidi ga, vidi ga. Evo vam ide. Da, ne mogu da kao. Najmo kod ogledala, bolje se vidi. Evo ga. Bome. Ovo veliki. Od Bonije, kaže. Mislim da je veći lav. Pa je, krupnije. Kad se digne. Velike mačke. Tigar, lav, Ali ne piše da je velika razlika. Jaguar. kad se gleda, da. leopard. Možeš prepoznat koji je koji. Da, pa po točkicama. Evo ga kruži kao onaj da traži svoj plijen. Jedino vidiš, jaguar i leopard su baš slični, bar Da. meni. Evo ga opet, evo ga vam nazad. Nešto kruži, uznemljeno. Kruži ko da gleda koga će pojesti. Pa kruži, gleda koga će prvog. Da. A mi svi ovdje. Da ovdje napravi krug i uporno se vraća. Pa sad je on ljut što nas ne može pojesti. Kako bi nas slatko podero ko ćevape s lukom. Eno ga Mido. A evo mi je izašao. Danas ga Eno i drugi. Nisam ih Ja vidjela nisam do sad. izašao pa spaval 2 tjedna i probudio se. Ustao nakon 2 A tjedna. vidi. Smeđi Mido. Medvjedić i dobra srca. Može, imam i ja smeđeg Mi već okružili 2 put, nismo ih vidjeli, evo sad tek izašli. I ovo je sviđa. Medo. Medo. Medo, Sviđa da imam i ja Da. Medu. pa tamo da se uklopiš da si imao tam Da. 3 međeda. Pa divno, Ivane. Medo, Ma nema šanse. šta on jedu? Pa jedu. Znate to ostatke neke. Otpatke. Ovdje isto imate, ako dođete sa djecom u zoološki, imate kao neko igralište za djecu. Da se igraju one klackalce, tobogane, uljanje. Ima dosta edukativnih Da. znakova gdje uspoređuje životinje, na primjer koliko je jaja, ako životinja liježe jaja, koliko spavaju, koliko vode piju, koliko dugo žive i tako neke, koliko su glasni. Da, ovdje možete sjediti, odmarati, uzeti sladoled i nešto za piće, samo što je sad zatvoreno već. Da, tu i kafić i ovdje. Ovdje se možete za 2 eura cjenkat, za 2 Slikat, eura ne cjenkat. slikat i staviti iza Kao sebe fotobut. sliku. Da, sliku, da pokaže opcije. Ima razne opcije, mi smo, vjerovatno ćete vidjeti tu sliku na thumbnailu pa ste već vidjeli. A ako želite isprintat, za 3 eura jedna slika. Da. Tako da ovdje ako želite kao doći odmoriti pa možete tu sjesti. Ima par mjesta baš gdje opuštajuće djeluje. Da. I svugdje vas prati ptičji pjevi, baš je razlika ako svakodnevnog života. Gdje idemo sad? Pa, da bacimo oko na kartu. Pa ajmo vamo prema ovim domaćim životinjicama. Kojim domaćim? Pa mislim da imaju koze i tako te male ovčice, one patuljaste. Gdje sam se slikala, Aha. to vjerojatno nećete vidjeti, ali sam se slikala. Konjić! Ima i kravica sigurno. Poni, Presladak je. poni. Jede sino. Poni. Eno, Baš je sladak. poni. 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 Koji ti je draži, ovaj ili ovaj tamo? Crno-bijeli. Dalmatiner. Ovo je krava, Ivo. Da. Buša, oprosti, to je buša. 3530. Ajmo dalje. Gdje je prvih 3500? Ja ovdje dol zamišljam da su oni pravi krokodili u močvari. Ali nisi, znači na drugom su mjestu krokodili. Nisu zatvorene su. Da, i dosta su male.
Da. Ali bilo bi zanimljivo da su tu dol baš ono kao u močvar. I bilo bi još zanimljivije Ivo da iskoče malo. Pa onda bi stavio veći kavez. Pa dobro, onda ne bi bila fora. Da. Ali krokodili izgledaju kao ono kipovi, ne pomiraju se. Jako su mirni. Još su čak i napisali ono kao da ne mislimo da su kipovi, nego da su pravi. Da idemo lijevo ili desno. Pa... Mislim da tam nema ništa. Da. Ima dosta i okruženja gdje su kornjačice, znaju negdje biti ribe ili nešto što jednostavno ne možete uvijek ni uhvatiti kad prolazite. Znam da je malo zastrašujuće vidjeti ovo na primjer kad prolazim kraj ove male ograde, to svaka životinja može preskočiti. Točno se 2 puta razmisli ko je tu. Ali dobro, tu nema ništa. Ma nema niko, da, ali prvi put kad ideš nije ti baš sve jedno. Sve ove opasnije životinje su u kavezu. Da. Mene opet ono malo. Što je? Kako se zove? Nešto sa S. Serval. Serval. Što je bila bijesna. Serval. Dvoje ih ima. A oni su baš aktivni. U svako vrijeme, mislim, kad tu prođete ćete ih vidjeti bar da šetuckaju malo. Da. Servalčići. Baš je minijaturan ris. Da. Evo ga. Ris. Dođi. Crven kapice. Dođi. Koliko mačka, Garfield. Dođi. Vidi. Mici. Vidi ga, eno ga. Tamo na unutra. Dođi. Skroz je malo. Ko da ga je ono donijelo negdje iz... Kapijski. Evo ga, dikobraz. Dikobraz, imaju dvojica. Sve što se vratili. Bježi Ivo. Pobjesnili. A malo smo se vratili nazad. Pobješnjali Max. Gle ljamice, baš su slatke. Dođi. Jako su daleko. Evo nas sad u ovom dijelu gdje ulazimo do ribica i krokodila. Ovdje čim uđeš baš zagušljivo. Gdje su krokodili? Kroko. Pa eno ga. Ali ne vidi se uopće, skroz je u mraku. Da, ne vidi se. Mora se malo vidi. Ovo je osjetljen, vama. Da. Ne vidi se od mreže. Da im možda se stavi vam druge strane bolje vidi. Ne. Nemoj ovo snimati, to su zmije, ne želim to gledat kad budem meditirala. To vidi ribice. Pa su slatke. Kao, samo što je malo manje nego u Dubai akvarij. Da, ali baš me posjeća i ova sredina. Dubai akvarij. Samo što je ovo Osijek akvarij. Kis. A vidi ove tanke, ove su baš ozemke krivice. Da. Koja su prozirne, majko mila. Pa vidi ove male, šta ne. Preslatko. Ja sam kao mala imala ovakvu naranđastu malu. Ja moja mlijeni kot. Evo neko još uzma kokce. U kasni sate, u 8 sati. Ali su više.
stigli smo u grad. Nazad smo u civilizaciji. Pored mira i tišine došli smo u Buk. Auto, ćete mi daći gdje? Što ste napravili? I evo, to bi bilo to od našeg današnjeg vloga iz Osijeka. Pišite nam slobodno u komentare šta želite da još posjetimo u Osijeku ili od nekih daljih mjesta. Ako smo nešto propustili u Osijeku, slobodno nas napišite i upozorite u komentarima. I napišite još kako vam je bilo danas, što vam je bilo najzanimljivije, pa komentirajte. Da, koja životinja se vama najviše svidjela? Ćao!